Ada kejing dokumen akan negapor, bat ang air kejing semua yo boleh terakan ram, balayalan ini, penyok ini benuan rung, apa kena kesinong mo pedang. Ya ke benok, ya ke i nok senyang jongi iba rit. Dak mensum ke basuh kia, orang pek ya kilong yeng. Bun ki balai syak ta akan ni lockdown na bentar. Kumna ben yada na kan kejing sapriang jong COVID-19. Bun kilong yeng ki bahak ben belah. Ki bahak ben lik belah ru sabar sinong. Tenan den ta kadau bah ni i bagi don cica kejing sitom. Bagi mi alat kumna ben lik belah lik belsengi na ta kadau. Ni wan menok kendiat ai jing ai barit jingi. Nak bentar ki kat sanieng bok gani sinong pedang. Di kentang kerpat ya ki weirut di paralok ki badon gilat lenti. So bah ben nyot lem. Mdai tang gani sinong reha kino ginorut ki jaka. Ha ka ba idon cica gilong ying ki ba hak ban belah. Mre ki mi lat nomor kan ni lockdown.